Pozdrav svima, ja sam Helena Bakić, psiholog i psihoterapeut u edukaciji u oblasti gestalt psihoterapije i transakcione analize. Zajedno sa Bojanom Blažević radim na programu za Bliss Time u sklopu životnog ateljea i danas u ovom videu ću da se bavim temom stres i daću vam neke sugestije i prijedloge kako se to nositi sa stresom u svakodnevici. Kad pričamo o stresu, veoma je važno znati prvo šta je stresor. Stresor je bilo koja situacija, događaj, objekat ili osoba ili nešto drugo što na neku osobu utiče tako da osjeća neke neugodne emocije, da ima neke neugodne emocionalne reakcije, anksioznost, frustraciju ili neke druge psihičke ili fizičke simptome koji su neugodni ili čak štetni po samu osobu. Kada govorimo o stresoru, to je veoma individualno za različite osobe. Različite stvari će predstavljati stresore za različite osobe, pa na primjer, ako uzmemo osobu koja ima strah od pasa, za nju će psi da predstavljaju stresor, dok za neku drugu osobu koja voli i ne boji se pasa, za nju prosto možda čak će biti neshvatljivo ili možda i smiješno da se neko boji pasa. Također, različiti stresori će da izazivaju različite reakcije, to jest reakcije različitog intenziteta i nivoa kod iste osobe, prosto zbog toga, zbog načina na koji osoba gleda na stresor. Prosto ako osoba procjenjuje da je određena situacija za nju više prijeteća i više opasna ili ugrožavajuća, to će njena reakcija na taj stresor biti intenzivnija. U današnje vrijeme problem je to što naše misli, ideje, neka predviđanja, maštanje i možda čak neke naše nerealne misli predstavljaju stresore. Ja se danas neću baviti time kako ukloniti neke stresore, jer je to prosto ponekad veoma teško. Ako stresor predstavlja radno mjesto ili posao kojim se bavimo, teško je prosto ponekad napustiti taj posao da bi se uklonio stresor. Ako je to vaša tema i ako želite više da se bavite tom temom, uvijek možete da se posvetite ličnom radu, psihoterapiji ili nekom drugom obliku ličnog rada. Ja ću danas da se koncentrišem na to kako da se lakše nosite sa stresom u svakodnevici i daću vam neke sugestije i preporuke za koje se nadam da će vam biti korisne. Evo prve. Smijeh je veoma dobar u borbi protiv stresa, to su pokazala i mnoga naučna istraživanja. Znači, pronađite nešto čemu ćete se smijati, da li je to film, da li je to neka stand-up komedija, neki sadržaj na internetu ili društvenim mrežama. Pronađite nešto čemu ćete se dobro ismijati i smijeh će vam biti veoma dobar saborac protiv stresa. Zatim, nakon toga, u borbi protiv stresa veoma su značajni prijateljski odnosi, romantični odnosi i kućni ljubimci. Na sva tri ova polja prosto dobijamo podršku, dobijamo povratnu informaciju da smo važni, da smo vrijedni, da nas neko voli, što je veoma važno u borbi protiv stresa i ne samo tu, već i generalno za naš rast i razvoj i sliku o sebi. Kad su u pitanju kućni ljubimci, neko ko vas čeka i ko vam se obraduje srećan mašući repom i pruža vam veliku ljubav, veoma je značajno. Borbu protiv stresa, također i maženje se pokazalo kao veoma važno u borbi protiv stresa, da li to maženje sa kućnim ljubimcem ili sa romantičnim partnerom i da li su to neki intimniji odnosi sa partnerom ili je to prosto druženje sa prijateljima. Jednako na sva tri polja pružaju veoma dobre resurse da se iznesete sa stresom u svakodnevici. Nadalje, nešto što je također veoma korisno, ali što s jedne strane predstavlja rizik, jeste prejedanje. Zapravo ne prejedanje, žvakanje. Žvakanje je ono što je veoma važno u borbi protiv stresa, ali sa druge strane može da ode u drugu krajnost prejedanja, što često ljudi koriste hranu u borbi protiv nekih emocionalnih procesa i reakcija, ali to često završi na prejedanju, što stvara neke druge probleme, što na psihičkom, što na fiziološkom planu.